나카 이제 시즌 나카 뭐나 선보더라 이제 하나 그래서 이제 하나 가문의 바보도 좀 칠리 পক্ষ থেকে 19-year-old Miss Puspita Murasino words of appreciation. Words rahunga 19-year-old Miss Puspita Murasi, daughter of Ashwini Kumar Murasi of village West Potishori, Santir Bazar, South Tripura, has been crowned the GMI Miss India 2024. The grand event was held at the Alpro Auditorium in Mumbai, where Puspita outshone other contestants with her talent, beauty and confidence. She will now represent India at the Miss Culture International 2025 pageant in Jakarta, Indonesia. Puspita's journey began with her bachelor's degree holder in medical laboratory technology. Her achievement is a testament to her determination and hard work, which has brought immense pride not only to her family but also to the entire state of Tripura. The Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Authority heartily appreciates your performance and wishes you all the very best and grand success in your future performance. Principal Officer ICA on behalf of Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration. Sir. Please hold it. Yeah. Honorable EM ICA Macang Sohail Deborma ni Orohite ini orang felicitation program klai dongo te ini orang program manda faika Honorable EM Sri Ananta Deborma te Honorable MDC Devojit Tripura South Tripura ni te orang nego Puspita Murasin ni puta manda faika te bani family te bani bachi manda faika te orang nego UICA, EU Finance, te ADC officers donero. Chini Tripura Tribal Areas Autonomous District Council 15 লক্ষ population dongo. Population ni পক্ষ থেকে te orang ni প্রশাসন ni পক্ষ থেকে ang siu ngui pilla Miss Puspita Murasino welcome player. Te hambai te congratulation rogo Puspita Murasi amo sudo tapok jongrona hi wan somani gogya amo chini iman romani chini tiprasani iman tawani je chini tiprasani bisungo wahino Miss India Indian Idol ngimano angka tabok Miss Puspita Murasi chini iman no bo sakar khlaika Hai mangoi Miss Puspita Murasi te bani family, bani parents, bani guardians, bani parani borok no borok ya bana the support like a moral support rogo kono jebabe successfully bana achievement khairaka hai mangoi jot kono ADC প্রশাসন তরফ থেকে চুম্বনা হামবাই রগো te সাথে সাথে মানে যে ফিউচার বজে তাবো হাই Jakarta go Miss Culture International 2025 Jakarta Indonesia was the performance khairani thami tongo
bahar jaga bo haino successfully ba jotni sore kaham kuchung khai ba successful with flying colors ba jate phaimana tui hani bangi chung prayer khainai boni bangai hingga Puspita is pride of all the prasas for the ADC areas for the state. Among Bhatesh Uttaratta, Hamujamthang, Kusuo, Amanthang, Bani Sori Sasto, Bakahantrunke, Amanthang, Banachang, Prayer Klayi, Apatata Ang as you Tarap Tege, Akok Sagi, Orana and Kamutaka, Tabok, Onino, Honorable Ian Tonai, ini nije mulai sarai dong bumbu belai saga uti saga sini kalau Puspita Morasingno ang belai bakhabi sampai mai dapat te oro ini oro program mo sini iudi monti atau iya sigla monti jago sing soalnya apa sini CU sini MDC orang ni PU emang finance joto okra cakra emang bin betano ang belai hamai maya pro kalau beta samboro saudi saja kayak na kawamati kawamo kawamati সংসার বড় এমনি যেগুলো বড় সাকা কাজ না এটা সংসার বড় রব দায়িত্ব নাও আবো না খাইমি কেননা লক ফাংনি হইতে বড় কাহামু আছে বা কাহামু আনুখা সারা ত্রিপুরা যুব বড় চিনি বড় রব ন হামলিনা হে বড় নি আসল দায়িত্ব না রব হাম কেবল বড় অনেক প্রভাব তো তিনি जोंनि मगल बायथोंनि लुका एलाकाव जुदि फुनान बसला हाय बरफनि खूब कम दिनै हिंजांनानै अनेक कक्तु আর ও फुनान बसला मेसे लामा चुआल केफेक लाइजा गुले आउखाय 2 सेकेन्ड हाइपे पाइ दै समस्त कम बेनो जे त्रिपुरानि मुला जानायनि सागावति सालायनानै এবং जों नोरबागे अनेक गर्बित जों बुनि वादि दखल जों वादि बेलेगो साखां मानो जि हाइतंला अब बेलाय गद नंनो काम साराय नंनो साखा कामान पिनो नानि जबानि चिबाय फरे yang jotto nani kulmaya kaya tongno mataka hamai. First of all, I'm really grateful to be here today, and I would like to thank all of the great bodies of ADC area who are present here today. I'm really grateful to all of you for giving me the opportunity to be here today. The crown that I have won is not only for me; it's for the state, it's for the people of our community. And I believe that I have the potential to give back the society because whatever I'm today, it's because of your support, love, and your blessings. Thank you so much. Cikon sa pandan naragmani, cini di sa hapong ni buhakti, cini Tripura hasil ni cini Tripura sani kerja saja, bang menanjut Puspita Morasing, GMI Miss India 2024, bok applying gay tabuk cini Tripura sarma bobung belai kucugut langka, awan bagai ceng bona pulano ceng joto Tripura sananggai ADC administration nanggai ceng bona hambai ribu te kakamia faro, tini awak cikon sa pano tango cina razukza, cini honorable EM bona menang okra ananta deborman, te tango cini TTD sa hapang ni bona menang CU, te tango cini Honorable MDC Advocate Debojit Tripura, te tango cini Sports and Youth Affairs te ICA Bedar ni cini bona menang PU, te You Finance, te cini hai cini bona menang juk cini Miss India cini Puspita Morasing ni bini betate bini baci hai sopaja te to cini official staff ro
चिनर आजुकजा जीवन सा पांडावा नाइट्रोजन बागै आमानो सानाय जीवन सा कक्थायबायनो जों गोबां मा हायो जों जत प्लेटफर्मावनो जों दिनै केरियार सिनामानो एबा जों सिमुं खालामथ'बायमोन ते दिनै TTADC administration mo always logi tongo chini bubagra nayo chini CM nayo chini you don't always encourage family te chini you don't know buskango tlangai chini kaham lamo tlangai bongni career namnani eba kiba bongno chini kaham lamo tlangai bongni de dreams fulfill kai amlogi TTADC habong always logi tongo tini sports ni haparang thung music ni haparang thung kabang platform thung eventually you don't bagi job create kene to future samran bagi thung drugs yang te chini you don't salin na to bebak jawn chung awareness ma thung nai tai yang ke amon kaisa chini bormona je puspita mora sim bisin te chung program ka musung ma tang yang ke sing bebak no chung success claim first thing go chini intention pure tong na nai abul body ni proof hoige te chung bini je academic session eba bini porimaner chung background I think bokorsa bachelor degree Clayton medical laboratory technology wo आज को बताओ internship चली तो वो गए कैसे और background ते कैसे background में बाहर नहीं आप बेलेगिनो tough फिर अब बिनी intention pure तमन बगी बाहर शोर क्या आम है ना सिंग चिनी YouTube बस कम जरावा सिंग जे कुनो जान जे interest तमनी sports उन्तुं music उन्तुं science उन्तुं arts उन्तुं commerce उन्तुं जो तो platform ना business उन्तुं जो तो जान तुम मुझे चिनी intention pure बस उन्तुं दी बस कम ना हर कम के चिंग साथ चिनी goal ना चिंग achieve खाई माने अपन बगी हाई ना हाई Sim TTADC administration ngui chini GMI Miss India 2024 ni winner barmana jeng puspita murashi na jeng khamya paro first kang phine jarawo boje tabuk next to tabuk Miss Culture International 2025 Beijing in Jakarta Indonesia bo are competition thang nai tama aro thangan bagai jeng bono khamya paro bo keplaing phaidung chini tiparasan bongla tem kuchu thungene jeng TTADC administration entire chin TTADC administration bono khamya paro te bin bagi prayer tongai joto tiparasan ngi jeng bono khamya paro kana asu situ haino hai tini chini administration ngi jeng chini bono puspin bono sina khamya paro hama